sesuatu yang sangat mengiris hati kami, sesuatu yang merendahkan kemanusiaan itu sendiri, sesuatu yang sudah semua bangsa di dunia mengatakan bahwa saya tidak ada harga untuk kemanusiaan. Namun hal itu terlepas daripada mulut para pemangku kebijakan kita hari ini, kawan-kawan. Hello. We, the people of Aceh, gather here today to commemorate the anniversary of the Dutch declaration of war against sovereign state of Aceh on 26 March 1873. The main purpose of being here today is to remind the Dutch government about its commitment with regards to almost a century of war relations with Aceh, which has not been yet ended until today. The people are still struggling to regain one glorious independent state that has been usurped by the Republic of Indonesia. We do believe that these two great nations are still bound and historically related by a century of liberation struggle vis-a-vis the colonial empire of the Dutch East Indies. With regard to the international convention pertaining war between sovereign states, in this case Holland and Aceh, we therefore demand His Majesty's government to review the status quo of Aceh before the war, as Aceh has never been part of the Dutch East Indies or Indonesia. All people have the right to self-determination and independence under the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of the Rights of the People, the Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. According to the procedures that have been executed in all ex-colonial territories, except in the Dutch East Indies, Aceh independent status should have been restored. Therefore, your government to reopen the case of the declaration of war against the Kingdom of Aceh, which have been buried for so long and that has caused more than 100,000 Acehese deaths since. By doing so, the status quo antebellum will be restored and thus preventing another regional war in the future. We also request the Kingdom of Netherlands to take responsibility and reopen the illegal transfer of our fatherland, Aceh, to the Republic of Indonesia. Indeed, we intend to resolve this long-lasting conflict peacefully. Thank you. Halo. Hari ini 26 Maret 2021. Kita semua berada di depan kedutaan Belanda untuk memperingati penyambut maklumat perang yang dilakukan oleh pihak Belanda pada 26 Maret 1873. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Terima kasih. Løller. Vi er folket fra Aceh samles her i dag for at fejre år for den hollandske krigserklæring mod den suveræne stat Aceh den 26. marts 1873.
Hovedformålet med at være her i dag er at minde den hollandske regering om den forpligtelse med hensyn til næsten et århundredes krigsforhold med Aceh, som endnu ikke er afgjort indtil i dag. Befolkningen i Aceh kæmper stadig for at genvinde sin engangsstrålende uafhængige stat, der er blevet overvundet af den republikanske Indonesien. Vi tror, at disse store nationer stadig er bundet og historisk beslægtet af et århundredes befrielseskamp overfor det hollandske østindiske koloniale imperium. Med hensyn til internationale konventioner vedrørende krig og fred mellem suveræne stater, i dette tilfælde Holland og Aceh. Vi forlanger derfor hans majestætiske regering for at gennemgå status quo for Aceh før krigen, da Aceh aldrig har været en del af Hollandsk Østindien eller Indonesien. Alle folkeslag har ret til selvbestemmelse og uafhængig i henhold til de forenede nationers pagt. Værnserklæring om folks rettigheder, værnserklæring om menneskerettigheder og den internationale konvention om økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder. I henhold til alle disse regler og procedurer, som er blevet ubehørligt udført i alle koloniale territorier, undtagen i de hollandske Østindien, skulle Aceh uafhængighedsstatus have været genoprettet. Derfor opfordrer vi din regering til at genåbne sagen om krigserklæring mod kongeriget Aceh, der er begravet så længe og som har foretaget mere end 100.000 acehniske dødsfald siden da. Ved at gøre dette vil status quo ante belong blive genoprettet og dermed forhindre endnu en regional krig i fremtiden. Vi anmoder også det hollandske kongerige om at tage ansvar og genåbne sagen om ulovlig overførsel af vores fædreland Aceh til den republikanske Indonesien. Vi har faktisk til hensigt at løse denne langvarige konflikt fredeligt. Tak skal I have. Poin demo untuk mahasiswa dan rakyat. Kami mahasiswa dan pemuda Aceh berfoto aksi bangsa kami pada tanggal 26 Maret 2021 di depan kedutaan Belanda, UN dan KBRI di Copenhagen, Denmark, mendesak diaspora Aceh untuk proaktif peduli terhadap akses konflik di Aceh yang sampai saat ini belum bisa dikatakan sudah selesai. Hentikan membentuk opini bila perdamaian Aceh sukses menjadi rujukan dunia, malah sebaliknya perdamaian fata morgana yang menjadi penipuan publik. Bentuk solidaritas internasional karena Indonesia tidak bisa dipercaya menyelesaikan konflik Aceh dengan berkeadilan. Kami mendesak pertanggungjawaban para stakeholder pemangku kepentingan terhadap ketidakkejelasan keadilan bagi korban konflik. Jaksa jangan paksa korban konflik Aceh untuk melupakan kasus pelanggaran HAM. Jangan paksa korban konflik untuk berjabat tangan dengan setan.